Asishayeleni uNkulunkulu tandla egameni lika Jesu. Asishayeleni uNkulunkulu tandla egameni lika Jesu. Make vilane. Cela siye lapha evini lenkosi egameni lika Jesu. Luke chapter 8 verse 22 to 25. Luke chapter 8 verse 22 to 25. Luke chapter 8 verse number 22. Ngalelinye ilanga Jesu nebafundi bakhe bakhwela esikebheni. Wase uthi kubo, asambeni sewelele ngesheya kwelwandle. Nembala batshweza. Yena wase uyalala. Kwase kufika sivunguvungu. Siwusha la elwandle. Kwaze kwangena nemandi yesikebheni. Ngakho baba sengotini. Baya kuye. Bafike bamvusa bathi, Mfundisi, siyafa. Waphaphama wase uyasikhalimela lesivunguvungu nemagagasi. Kwabinza. Kwaba khona kuthula. Wase uthi kubo, kuphi kholwa kwenu? Besaba bamangala. Bathi mathe bakhulumisana bodvwana bathi, ngubani kanti lona? Ngobe ukhalimela umoya nemanti kumlalele. Sibusisele mama. Babe lomuhle egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Busisa babe mfundwa wolivi lakho na ingceke yakho simakade khulumisana netimpilo tethu ngayo in the mighty name of Jesus Christ I pray amen. Jesu ngalelinye lemalanga ukhuluma kubafundi bakhe babese bangena emkhunjini. Mabangena emkhunjini phakathi kwelwandle wavuka sivunguvungu. Wavuka umoya. Lo moya wavusa amagagasi. Lithi liBhayibheli Jesu uma khuluma kulabafundi bamlalela bamuva. Bagibela lapha kulomkhumbi. Bahamba naye. Kodwa Jesu walala. Lithi liBhayibheli uthi Jesu masekalele kwavuka umoya. Kwathi makuvuka umoya kwavuka amagagasi. Lithi liBhayibheli bafikela kwesaba. Bathe mabasaba kakhulu baya kuJesu. Bafika kuJesu bathi, Nkosi, siyafa. Wavuka Jesu ngekushesha. Wakhalimela lo moya. Wabese uyathula. Babese baba nekuthula. Uma qedza lapho uyababuta uthi, uphi kukholwa kwenu? Namuhla nje kuyiSunday of faith. Namuhla iSunday yokukholwa. Ufuna ukukhuluma nawe ngendzaba yokukholwa. Bagibele emkhumbini bahamba na Jesu. Bathi mabafika emkhathini wavuka tivunguvungu. Makuvuka lo moya kwavuka amagagasi. Makuvuka la magagasi bafikelwa kwesaba. Bathi mabasaba bagijimela kuJesu. Bafika bathi, Nkosi, siyafa. Namuhla sinebantu a house of praise. Namuhla
Sinabazalwana phakathi ebandleni. Bayasaba. Bana Jesu. Kodwa kukholwa akukho. Kuphi kukholwa kwenu na? Kubuta Jesu. Lithi iBhayibheli umthandazo walokholwayo uyamphilisa umuntu logulayo. House of Praise Nkomazi. Kuphi kukholwa kwakho na? Uyabuta Jesu. Uthi Jesu maqedza kubuta bamangala. Bamangaliswa yini? Kuthi lo moya uyamlalela. Indalo iyamlalela. Konke la kuthulisa kuyathula. Bathola kuthula egameni lika Jesu. Namuhla sitele ukukhuluma ngekukholwa. Lithi iBhayibheli kuvuka amagagasi elwandle. Angathi kuthi uhambe indlela lengakanani. Angathi ukuthi uqale nini kukhonza. Angathi ukuthi uqale nini kulandzela into yaJesu. Angathi ukuthi uqale nini kumukela Jesu. Kodwa namuhla ngicela ukukhuluma ngekukholwa. Ngaphandle kokukholwa ngeke umjabulise uNkulunkulu. Ngaphandle kokukholwa angeke umjabulise uNkulunkulu. Injabulo yaNkulunkulu isekukholweni kwakho. Kungako labantu bebasaba. Labantu bebaphethwe kusaba. Bathi mase basaba bagijimela kuJesu. Abakagijimela ekukholweni kwabo bagijima baya kuJesu. Wafika Jesu wathulisa sivunguvungu. Uthi makathulisa sivunguvungu lithi iBhayibheli wathula kwaba nekuthula. Wathi kuphi kukholwa kwakho na? Kungendeka Jesu naye kodwa kukholwa kwakho akusebenzisi. Kuphi kukholwa kwakho na? Lithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa ngeke umjabulise uNkulunkulu. uNkulunkulu ujabuliswa ukuthi wena uyakholwa. Uma ukholwa ukhuluma into lengekho ibe khona. Uma ukholwa ukhuluma kuphila emuntwini lombonako kuthi uyafa. Ukhuluma into letingabonakali usuku ukhuluma kukholwa. Namhlanje ngekukholwa kunetinto letiyoyendeka la. Ngekukholwa siyosebenza. Ngekukholwa kuyoba nemabhizinisi. Ngekukholwa lokungabonakali kuyobonakala. Ngekukholwa bonke lesikucelako egameni lakhe ngekukholwa kuyobonakala. Shout yes. Shout yes. Kuyobonakala. Lokufihlakele siyokhuluma ngekukholwa noma ngabe bathi kufile namuhla siyokhuluma ngekukholwa. Uthi Jesu kuphi kukholwa kwakho na? Ngicela sifunze make Vilane. Sicela sifunze egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sifunza lapha kuMateyu 11 verse 6 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lo itholile into ngifunzela oyeta make Vilane. Lithi iBhayibheli Jesu makavuka uthulisa sivunguvungu. Uma qedza kuthulisa lo moya lithi iBhayibheli wababuta ukuthi kuphi kukholwa kwakho na? Sifunzele mama. Matthew 11 verse number 6. Ubusisiwe lo ngaqhubeki ngami.
7. Wathi nasebancanzeka Jesu waqala ukukhuluma etiqunjini ngaJohane wathi Nanisuka niya ehlane niyo Askis mam. Mahebheru egameni lika Jesu. Mahebheru chapter 11 verse 6 egameni lika Jesu Kristu. Mahebheru incwadi yakwa Mahebheru chapter 11 verse 6 egameni lika Jesu. Mahebheru 11 verse 6. Umuntu lo ekholwa angeke akhone ukujabulisa uNkulunkulu. Umuntu lo ede kukholwa ngeke akhone ukujabulisa uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna kuhlala ajabulile. Umuntu lo ede kukholwa angeke akhone kuhlala ajabulise uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna kuhlala ajabulile ngekukholwa egameni lika Jesu. Chubeka mama. Ngobe lota kuNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila nekuthi uyabavusa labo labamfunako. Njengoba sonke siteka uNkulunkulu namuhla sitenge ukukholwa namuhla sonke njengoba sila sitenge ukukholwa kodwa lokukholwa asikakusebenzisi ngoba siqhamuke ngemabhasi siqhamuke ngemateksi siqhamuke ngetimoto kodwa driver webhasi kude namunye leyo wombuta uthi unayo i-driver's license yini kodwa ngekukholwa ukuthi angeke asadrive le bus ngaphandle kwelicense ugibelile kude namunye lo hambe wayebuka amathaya ebhasi ukuthi le bus le igcwele ngakanani inindzaba ngoba uyathi ukuthi driver webhasi kufanele kube nguye lobukile lamavili wagibela uphi kukholwa kwakho na lithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa ngeke umjabulise uNkulunkulu kuphi kukholwa kwakho na ngoba umukholwa ukhuluma kuphila emtimbeni wakho umukholwa ukhuluma umsebenzi ungekho umukholwa ukhuluma tindvo letingabonakali tibonakale inindzaba ngoba uyakholwa kungako Jesu waqhamuka ahamba etukwemanti wathi mahamba etukwemanti bambona abafunzi bakhe baqabanga ukuthi sifoko basaba kakhulu kodwa lithi iBhayibheli Petro wambuta wathi makunguwe Nkosi ngivumele ngitekuwe lithi iBhayibheli wavuma Jesu wathi buya Petro waqala Petro ahamba etukwemanti kodwa Petro bekangahamba etukwemanti bekahamba ekukholweni kwakhe bekahamba ekuveni kwelivi ngoba livi ngilo lelidlalile wabese uyahamba ngoba livi ngilo leladala amanti kuthi abe khona ngoba livi ngilo leladala konke emhlabeni kuthi kube khona kungako mambita athi buya Petro waqala Petro wabese uyahamba etukwemanti kodwa bekangahambi etukwemanti bekahamba etukwelivi leladala lama kuphi kukholwa kwakho na namuhla langa lokuthi simukeliswe kukholwa ube nekukholwa ngathi uyagula enhloko ube nekukholwa ngathi awuthathi kahle ube nekukholwa ukhuluma izinto letiningi ngekukholwa uvamile umpostoli wethu our father khuluma ukuthi utohlala etitulwini letinhle emva kwato kutoba nema tablet kuyohamba itroli konke la uyenda ngokushala ibutton itroli bese yaqhamuka ukhuluma kukholwa
wena kuphi kukholwa kwakho na? Ungasuka ekhaya unganakukholwa, uphindze umuke unganakukholwa. Wende kahle ukuthi ufike ngoba namuhla uyomuka unekukholwa, uyokhuluma tindvo tenteke ngoba utosuka sewukholwa. Egameni lika Jesu asifunze la makevilana, asifunze la egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhla somuka nekukholwa egameni lika Jesu. Lapha kuLuke chapter 17 verse 5 egameni lika Jesu. Nikhona namuhla sikhuluma ngekukholwa. Kukholwa kunemandla bazalwane. Kukholwa kunemandla. Kukholwa kunemandla. Kungako Sathane uyalwa kakhulu nalabakholwayo. Ngoba uyathi ukuthi kukholwa kunemandla. Ufundzele mama. Luke 17 verse number 5. Bapostoli base bathe enkosini, yanzisa ukukholwa kwethu. 6. Inkosi yabaphendula yathi, kube beningabane ukukholwa lokungangenhlavu yedlula mithi. Beningathi kulesihlahla zephuneka uyekumila elwandle. Namuhla eHouse of Praise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, egameni lelinemandla, ngitokhuluma nebazalwane labathi inkosi yanzisa ukukholwa kwethu. Hayi siqale kudzala kuhamba lendlela, siqale kudzala kugibela ibhasi solo sitala ebandleni, kodwa sithi inkosi yanzisa ukukholwa kwethu. Hayi ngiyakubona lokukholwa kuthi kuncane, kodwa namhlanje na ngitela enkonzweni kuthi uNkulunkulu anzisa ukukholwa kwethu. Ngibona abantu namuhla bayomuka banekukholwa, ngibona abantu namuhla bayomuka nemsebenzi, ngibona abantu namuhla bayomuka nempumelelo, ngibona abantu namuhla bayobuka kuvuleka iminyango, konke lobekuvalekile kuyosuka inindzaba ngoba udoba unekukholwa kuko konke lobekuvalele kuyosuka inindzaba ngoba udaba umukeliswa kukholwa. Ngithi namuhla lilanga lakho lokwanzisa kwakho kukholwa. Bayakhuluma abapostoli bathi hayi inkosi yanzisa ukukholwa kwethu. Ngibona abantu la namuhla babaya nekukholwa lokunemandla. Lithi iBhayibheli bapostoli bathe inkosi yanzisa ukukholwa kwethu ngenxa yokuthi bebabona ukuthi hayi khona lo muntu lona lesihamba naye uyakholwa, konke kuyamlalela, even indalo yonke iyamlalela, nemoya uyamlalela, nemanti uyamlalela, nekugula kuyakulalela. Lalela mntaka baba, utokhuluma ukuthi ukugula kusuke kubese kuyasuka, utokhuluma ukuthi kuphila kufike kubese kuyafika, uthi lo mnyango uvuleke ubese uyavuleka, uthi lo mnyango uvaleke ubese uyavaleka. Laba boshiwe bayokhululeka inindzaba ngoba tosuka ukhona. Ngekukholwa kuyowendeka, 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 kuyowendeka. Noma lokhu wena utithathela phansi, lalela ngutshele, wena awusiyo umuntu waphansi, wena awusiyo umuntu lokugujelwa, wena awusiyo umuntu okuhamba indumba, wena umuntu wokukholwa, wena umuntu wokukholwa. Kungako tonke tindvo wena uthatha inqoba inindzaba ngoba utosuka ukholwa. Ithi iBhayibheli bapostoli bathi hayi khona nkosi, hayi khona yanzisa kukholwa kwethu.
Kunini udonsa nzima? Kunini uthandaza sola kwendeki? Namuhla lilanga lakho lekuthi kwanze ukukholwa kwakho. Bathi bapostoli, Nkosi yanzisa ukukholwa kwethu. Ngathi ngiyababona bathi thoba. Ngathi ngiyababona bathi besicabanga ukuthi sati kakhulu. Ngathi ngiyababona baguqa phansi bafike bathi Nkosi yanzisa ukukholwa kwethu. Nkosi yanzisa ukukholwa kwethu. Sesithandazile akwendeki. Siwelile mabhoda akwendeki. Sizame ngayonke indlela akwendeki. Nkosi yanzisa ukukholwa kwethu. Siyasukuma simangethe inyawo sonke. Nkosi yanzisa ukukholwa kwethu. Umuntu emntwana endlini agula. Ufuna ukukhuluma ukukholwa. Waze waphila mntwanami. Umuntu emntwana ekhaya angasebenzi. Khuluma ukukholwa. Waze wasebenza mntwana. Umntwana umbita ngadokotela asengabe ngudokotela. Umntwana umbita ngathishela asengabe ngithishela. Umntwana umbita ngabishop asengabe ngumfundisi. Nkosi kuphi ukukholwa kwethu? Nkosi yanzisa ukukholwa kwethu. Lithi liBhayibheli uthi Jesu phezulu kwaleli dwala ngitalakha libandla lami. Ukhuluma kuPetro. Ligama lekuthi Petro lichaza lidwala. Uyambuleleka Petro. Uyasho ukuthi wena uyindodana yalo phezulu kwako konke. Wena unguJesu. Uthi Jesu phezulu kwaleli dwala ngidalakha libandla lami. Namuhla sithi Nkosi yanzisa ukukholwa kwethu. Ngaphandle kokukholwa angeke simjabulise uNkulunkulu. Funa namuhla sijabulise uNkulunkulu, ufuna namuhla simdumise uNkulunkulu ngekukholwa. Uma wena ukholwa uthi utophila namuhla langa lakho lokuphila. Uma wena ukholwa uthi utawuphumelela namuhla lilanga lakho lekuphumelela. Uma bekuneminyango levalile lesolo bengavuleki lilanga lakho lekuthi ivuleke. Lilanga lakho lekuthi ivuleke. Akunandzaba ukuthi bahambele tiphi inyanga, kodwa namuhla lilanga lakho lekuthi ivuleke. Akunandzaba ukuthi bakukhulume bathini, kodwa namuhla lilanga lakho lekuthi ivuleke. Namuhla ngikhuluma ukukholwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngikhuluma ukukholwa emuntwini lokholwako. Lithi liBhayibheli umkhuleko womuntu lokholwako uyamphilisa umuntu ogulayo.
noma yini lebambe wena namuhla iyokuyekela. Angathi ngikhuluma nabani la. Noma yini lebambe wena namuhla iyakuyekela. Noma yini lebophe wena namuhla iyancibilika. Noma ngumuphi umnyango levalele wena namuhla uyavuleka. Namuhla ngikhuluma kukholwa. Namuhla ngikhuluma kukholwa. Namuhla ngikhuluma kukholwa. Namuhla ngikhuluma kukholwa. Labafuna kuye esikoleni ngithi namuhla ngikhuluma kukholwa. Utohamba uye esikoleni babhejile bafungile, wena utohamba uyongena esikoleni bafuna bangafuni. Ngikhuluma kukholwa. Kulaba ngasebenzi namuhla ngikhuluma kukholwa. Namuhla ngikhuluma kukholwa kule CV yakho ngithi mina hamba uyosebenza. Namuhla ngikhuluma kukholwa ngithi hamba uye emsebenzini batakubita emsebenzini wena hlala nje uvule ifoni yakho ngoba ngikhuluma kukholwa. Namuhla ngizokhuluma kukholwa. Namuhla ngizokhuluma kukholwa. Namuhla ngizokhuluma kukholwa. Namuhla ngizokhuluma kukholwa. Shakaba yakasaya. Namuhla ngizokhuluma kukholwa. Riba kashata hikalamanda kasia. Librahanda kasuya. Namuhla ngizokhuluma kukholwa ngithi mina bonke labe bangasebenzi hamba uye emsebenzini ngoba ngikhuluma kukholwa. Phasi kwaleli qobo ngikhuluma kukholwa ngithi hamba uyosebenza. Bonke labafuna imishado ngithi ngikhuluma kukholwa. Siyashadisa. Ngikhuluma kukholwa. Siyashadisa. Ngikhuluma kukholwa. Siyashadisa. Ngikhuluma kukholwa. Siyashadisa. Ngikhuluma kukholwa. Angathi bakubhele kuphi? Kumbe emgezeni etintsabeni, kumbe emathuneni. Kodwa namuhla iSunday of faith. Namuhla ngifuna wena ukhulume ukuthi ngiyakholwa. Angathi uphethe iphi imbewu nje yokuthi uyabona namuhla kukholwa kwami sekungisinzisile. Kungako Jesu bekathi yena uma philisa umuntu athi kukholwa kwakho kukusinzisile. Ngembewu yami Nkosi yanzisa ukukholwa kwami. Nkosi yanzisa ukukholwa kwami. Ngifuna action. Ngifuna action. Ngifuna action. Kunangelosi manje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Le ngelosi yokwanzisa ukukholwa. Kuthi Nkosi yanzisa ukukholwa kwami. Ngilona lolo phethe imbewu athi hayi ngiyakwanzisa ukukholwa kwami. Ngithi Nkosi yanzisa ukukholwa kwami. La ukhona khona ngicela usukume utobeka imbewu yakho uthi ngiyanzisa ukukholwa kwami Nkosi. Imbewu ngisho imali. God bless you mama. Ukukholwa kwakho kukusinzisile. 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 Nkosi yanzisa ukukholwa kwakho. Funa ukuthi uma ufika ekhaya
ukhulume i-double story tukwe one room. Hayi ngalaba ngiva ngala singikhulume ngala funa ukuthi uma ufika ekhaya ukhulume i-double story tukwe one room. Yabaya ngifa Mfundisi Masuku Bishop uma ufika ekhaya khuluma i-double story. Khulume ikhampani lenkulu kakhulu. Khulume into lencane ukuthi ibe inkulu. Ukukholwa lokho. Nkosi yanzisa ukukholwa kwami. Nkosi yanzisa ukukholwa kwami. Nkosi yanzisa ukukholwa kwami. Nkosi yanzisa ukukholwa kwami. Kunemandla ukukholwa bazalwane. Kunemandla ukukholwa bazalwane. Kunemandla ukukholwa bazalwane. Ngekukholwa siyamathi Jesu. Ngekukholwa siyambona Jesu. Kodwa ngaphandle kokukholwa angeke simbone. Lithi iBhayibheli khuluma ngomlomo wakho. Ukholwe ngenhliziyo yakho. Nkosi yanzisa ukukholwa kwami. Lithi iBhayibheli bathe uma sebahlangana nesivunguvungu bahamba baya kuJesu bayomvusa. Wababuta ngekukholwa ukuthi kuphi ukukholwa kwenu. Ngifuna ukukhuluma nawo amagama bese ngiyohlala phansi. Ngivumeleni ngiwasho. Ngivumeleni ngiwasho lamagama. Lithi iBhayibheli Jesu bekalele emkhumbini. Uthi makalele lapha emkhumbini lithi iBhayibheli bafika bamvusa bathi Nkosi siyafa. Kungendeka kunetivunguvungu letikubambile. Kungendeka kunetivunguvungu letivukile emndenini. Kungendeka kunetivunguvungu letivimbile. Kungendeka kunemagede lavalekile. Kungendeka kunetinto letingahambi kahle. Kunetinto letingahambi kahle emtimbeni wakho. Kodwa namuhla ngicela ukutomemetela ukuthi kukholwa kwakho ngiko lokuyokusinzisa. Kukholwa kwakho ngiko lokuyovula amagede. Kukholwa kwakho ngiko lokuyosusa yonke into levimbe wena egameni lika Jesu. Kuphi kukholwa kwakho? Namuhla samukeliswa kukholwa egameni lika Jesu. Egameni lelinemandla. Egameni lika Jesu. Asukumeni sime ngetinyawo. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. To welcome our Father, the prophet, the bulldozer, the caterpillar, the preaching machine. Our finder. Nangoke angena our apostle. Bazalwane. Nangu dokotela sekangenile. Shayizandla ukikise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ake soshayile uProfeti Manzini izandla egameni leNkosi. Hayi mshayileni izandla egameni lika Jesu. Ake sothi makhi kholwa. Yena njani makhelwane? Yena njani makhi? Bayingaka bakholwa ukuthi ngebafenyalo.
Ha? Bayingaka bakholwa ukuthi titha takho tiyocabana todwana. Bayingaka bakholwa ukuthi mina senginemali mina. Ngithi makwenteke njengekhola kwakho. Ngithi makwenteke njengekhola kwakho. Ngithi imali mayikulandelele na ukholwa shout hallelujah. Ngithi mina iminyanga evalekile mayivuleke in the mighty name of Jesus. Ngithi ukukholwa kwakho makuphakamise to another level. Faith. Ukholo lwami konyuka nalo. Ukholo lwami ngonyuka nalo. Yeah,